Hello guys, welcome back into my new video. It's all in the mind. Te mentang ini batai pang ka game bakin mi ki ai sepo ka game te ngan batai pi mentang mo bakin mi asai ki mi ki event bakin mi sepo ka game te nginya pet bet ne skip rima bakna ma fin tip kin mi ki ai sepo ka game ki event te subha pralog lada pi nang one ni kong hani ka channel jong at subha ban like and share and subscribe and press the bell icon mo te so bangan batai kata te manta ka ba bun pa ka ba stunat pa ki event bakin mi ha ka game no ka ba si ipang ma ban pet try ma PM prolog te nginam paslam shoot te yang ini start ka video. That it feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right, it feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Te prolog ka fast event ka ban mi hapo ka Free Fire India te ka de kane ka mystery shop bahkan sawan hapo Free Fire India mo te plepet om kine kijan kato ka jan kente bat ki sepo ro te kane kan sawan bat kan sawan ro ha une hi ubanai ha u live tarik ne komto hande dangwan hu ubanai ru un sawan ha i tarik komto na tarik sepo te nang chef pau diamond mo khamsuk namar ba da mi kane ka mystery shop bakal long tat ba ki ai ki jan ki ai ru khamsuk ki kung wa emote ki jan ki skin gon ki create ki ai te nang ya bu lupa mo bakane ka mystery shop kan sawan hite 100 confirm bakan sawan ka mystery shop namar kan sawan kan ka mystery shop ba namar ba laslam ya menta ba kamjuan chu kane ka mystery shop ba kumba ka Free Fire menta kam jubu shu aslam ha kam jubu shu te Henry kane ngapan ingai pi menta em kade kane ka mystery shop bakaban sawan hapo Free Fire India mo bat ndi pat mo pralog ba kumba pen ingai hane ki jan ki skin ki ai bakin don kini mo Henry andalawan ha ka Free Fire te kindon ki jan ki baler bat ya menta gi nyok saka next update. But next day kane mo prolog mo ba balay menta da sit enemy ki pau yellow and white mo da set shot te balay menta te menta nga tu api pang kata mo ba menta ka karena kala ai official ban post po Instagram te nga WI ta kom post ka garena po Instagram ka post kumno bat kala ong ru bakan penmi biang une red damage kum ba penmi menchua namar balai kila abun plat kinong complain ka garena ba menta em ba im sumang shu ban le ka game ba kala penmi kum toy ka jing set enemy ka pau bande headshot ka pau yellow bande body ka pau white te menta la bun plat kanong complain te ka garena menta kal de post pa mo te pek nya pani ia pi mo ka post mo te ka post kum ne ka garena pek play em ka te ka post kum to te baka ong ru bahana kaya utu red damage kan penwan biang kum penwan menchua bat hooj bat ne kan penwan hadu tus tayo hi kan sapan mi biang ka to ka red damage te pensi up bat ya menta prolog ngi nyo saka next udat te next part kedai kane prolog phi em ba ine hakan kan sawan hakan next update jong karang game te relatif am karang game rok menta kala jang kle ban kan update te kelas na design da kumwe ba pinyo ini ba pinyo kum kito ki ba ki janya penyi ingat to imut ki benar ki after bakagon mo te takom ne kala akut koto te menta yang yenyo saka next update pat mo prolog next part day ini ba inwan hakapo next top up event bakarteng kadeka kabakarteng ka hyperbox te kanwan kane hapo top up lasai te andalawan kane pinyor ki jan ki baler ki imut ki baler ki skin ki baler ki glower ki baler pindon hane kapo hyperbox te mano bakwa sa chef lupa diamond kanang pinyo kan hyperbox mo bakal aklo ka jangwan kane hyperbox bakin wan barakot kindon ki jan ki katana ki bonjat ki badon hapo ka game po akan hyperbook kam laban batay menta te shui lupa chef diamond nang pin top up kumno pin top up mo kom top up te kane try nga chibu nga sanspa playo ba top up kane te playo i try sanspa chapo kom tahi playo ban top up kane ka hyperbook te andal playo ne pin sa break next event pat prolog day ine iba karteng iram ring de play em une ubreu une ki sapti sablun isawan kum kanehe wabu ka Free Fire te ine ila janwan kloy ni ibandal play em di ibang te play i tharai te kita kisawan po ka game next update pat de sakane ka bakarteng ka discount event play em une uram pes bandel don hatiu te mantar ka gerina ka penmi no barakho ki jan ram event te play tharai mo ba balai ka gerena ka bukum nagi jajan pes barakho namar balai ba mata ka de ka last
rampe ciwen kamju bat kamju mi shu lano lano ro kana rampe ciwen kadai kelas menta ten takdau kapan mi baro koja kini kijan rampe ciwen mo perlu terai pelasu tu itang kane nama tang ba hoanya sipnya itang kande kande menta balai ba ngan peni full video te ngalong kalong jorong pal ka video te ngathaj ban ring ban le kuna kunoro te ngasipni ibit nang kamne mo perlu kan was new eri mo pas new eri mo ngah pelat chat ko tiki video mo ba kamne mo bas hangki event mo nama ban pelat full do em ngalathat de ha ban le kom tam le kom bai junga kam dalong bahare ban edit te kalong flop te tang ru ban edit te daw ngabas sharing hap channel ka chana video tan tanjung phi prolog te subha ada phi la te mo share lang ke video skip prolog jang phi ki bel ka game khna bakin tip bakin wan ki ai pa ka game te subha se thu lang la ki wan ki ai ru pa ka game te ngas thu ngai phi bat lada pinang wan nang kong nang channel jung harus subscribe pas share bat nang kam nahi mentak lakut ke video mo khoble